Ki nong sok snong jong jela Meghalaya mentaka kenti kila hapdeng ke jing nsiem bat ke jing sosier hadin ke jing yo ke jing nang kiu ya ke jing don jong kibri ki bayo ya bet ya ke jing pang COVID-19 handrai hapdeng ke ni ke jing sosier ka don ru ke jing sosngan habaki yo pan babun na kini kinong pang kila nang kot bat bun kila yo bani pas la yeng Kajala Meghalaya kala saki ke jing kiu ke jing don jong kibrio ke bayo ke jing pang COVID-19 syaka sau pusangut kentup ya wei balayap bajan baro nakini ke bayo apang ke di brio ke buan pai na sebar ke jela. Na pedeng kini ke bapang setang arpsan ngut kidang dan hap deng jong ke jingpang nrei kat prangut ke layo ke jingkoj. Ka jing syap tiang mata jong ke jela kalong yo apakene ka klam ke sapriang hak emlang saalang ka baki ong ka community transmission. Ya ka bahado mata kampat ja setia. Dehelor kani kanong rem bagi sorkar jela kalanang perking mentai ki kendon ban perking ki nong song bagin bot tikna ya borok kijing betha jong ketenat kakot kakia ba jong ke World Health Organization ban lat na kijing bed ya kene ka klam. Na kaliang jong ketenat kakot kakia ke jelaru kala pentip bakla pen krea bahaya ladi ha borok ki liang bane kun persya kijing sapriang jong kene ka klam. Badru pada ajing sumare ki bayo opang. Habekran badu Director ke Health Services MI Dr. Amanwar ula pentip bagi beliau ke bayo ke jingpang COVID-19 kidan mentah keleng ki benta jong ke jela bad lebu iki ke jaka bekerpang bagi nom ya klek bad ki pat ki beliau uang bagi ni kinong pang kim de setia kinong pang ki bestom jur bad le sumar ya ki klem dan kam ban ai oksigen ne ban bu agi ventilator halor ke jing sapriang ki kubor hamsaya baga jela kadang dan hapdeng ke jing duna ya ki ventilator Uniu klik ketenat kakak gakia ula pentip benalor ki ventilator ki berem mentah gejala kalau dan ru ya sispa terli ki bypass arpo terli ki ventilator ki batamai bat sasan pun ru terli ki bansuan poisyen na ke sorkar jela bat ke sorkar pedeng. Uniu doktor uli tu bawa ki ambulans ki bang stet tamai ki di ki kali kit nong pang ki beladan lupai ki ventilator ke belai rap shibone ke jela bane kon ya kene ka klam. Nalor kini uniu doktor ula buat kejing kentui kinong snong bagian buat renti kejing betah jong sorkar haba kenturu ikilong keme ba armet ki kena bat ki beriau belah nok karta bakim dai banyak ka sabar ne banyak klek bat ki wei pat ki beriau ban ya dai la dia na kene kejing pang ngi don saujai ki beriau ni kejing pang ni la kategori siki kategori A B C D A kini ki asymptomatic kemungkin bom dan jingpang B kilong mildly asymptomatic kemat syupang tang lalu malah ke bayong khle C ki ba kham stam ki baran kam ban ai oxygen D ki ba stam jur ki bala lesi ki la ban kam ICU services lani ki ventilation ventilators don kam ka support baru kini pang jungi bar khat menta ki dang ha ka A bat ka B ndan iweiru inang pang ibat ong ba stam jur ban in hap apa ki bakin hap apa kategori C bat D kita ki bangi ladap sumar lia bangi sumar ni su isolate iki kita li ki khamdan jingpang e ruya ti kini ki bangi dan mentaru ki long kumcu te kum bangi lai kren tak bon sin bakani ka jingpang kalong ka jingpang biyong khle bat kadai nakamet hi to fi kun bat yo ya ka jing ko jikya te yakini ki bastom jur menta ki bangi hapan concentrate nadu menta kalong ya kisi badi takadaw nila ay ki advisory ki ba armet ki belasan larang ba la khamtemen tripos nam chaneng ki kena ki bashus nam ban num mi pathar shabar banum ya pathar banum ya kai banum ya kai shabar palat panong ba chishong ba hayeng ru ka e tang ba kin snong ba ya khna kimi pa kidei ban kimi ban pet ban long ataka ya ki bala khamsan gerang bala rang ba ki sumar ki kin pet ba kinum ye khle than bat ki wei bat kinum ye shongkai than slam bat ka advisory ka ban nadu ni ko kamas ban that ikiti ban penon kami ki sanitizer banum ban maintain ni social distance kita kidei kumbala ada ong commissioner jungi ki commandment mentala da subu ha bani ga jala ni kini ki lai khomut ki la yo ni jingpang ki yo e bani ga jingpang ka bala ban bu ki hata ka ram jong si ne di ado anu tuli sai ka jala ka do ni ventilator mu pentik nam ki la ban yo e hata ka jingarap ha menta haman ki district ni labu in ventilator
ngila pet ru ba hakanu kanu ka caka ke bamdan ki ventilator ki invasive ventilator ngila bo ki non invasive ventilator but hakajing yat ka jungi pekeleng ka jela bara koi ngila pet ru ba yakini ki ba sistem jur shanu ba fin refer ki wot but kumno ba fin refer ki ya kataru ngila tai up lang bagi 108 te kumbagi lang menta kini ki ventilator ki mangila don ki labiang ngidon sispa tali ki bypass ngidon arfu tali ki ventilator ki bathamai naik hen ki ventilator mangila don lupa pat khat artli ki ventilator ki banangwan ki bari nak state south tali pada ki badangwan ki bari nak central government te ngidon pahu ki ni ventilator but ngkhmil ti ru bangin num don kam nomor hadu mentang 4 don kam yanu inur ki ventilator ban ngkhmil ti ba kani ka jingpang kanawan kan kata hoy ini pila bandon gitu ki bapang ki bastam tamangin ai ka jing smart nomor beli ki dawai kita shin ki badai kat kum gacuk mentar ngidon bat ni te hak penuh ko por ba ka central government ka ong bagi ban tang ban kam ni kita wai ngin pen kam ki la don kam ndai ke balong menta ni lalong ki bapen kre but ndakawan ka jingpang ni le ki nong tre ki jong ni na po health department ki nong tre jong ki department ki fair ki na num jer keteng nadu na khli adu satu setrai ki long bapen kre but ni long tiba kloy ban ai ka jing smart hakanu ko khapro